Pozdrav drugari. Pazite ovaj naslov. Veliko priznanje o prošlosti Baje Malog Nindže šokiralo naciju. Pevač godinama ovo krije od javnosti. Sad ću da vidim šta dalje piše u tekstu, ali očekujem da su istinite one priče, da to je u članku, da su on i Thompson rođaci. Takve priče kruže po internetu, baš ću sad da vidim da li je to. Ne, nije, pošto vidim ovih dana da on snima neki spot, hoće da ima sad za ove božićne praznike, pa i vaskršnje, pa šatre, pa to, gdje ide okolo ljudima i pjeva, gdje ide i pjeva pjesme u kojima veliča jednu zemlju, a kćerku školuje u drugoj, koja je nasuprot te. Kad ono nije to, pazite šta piše u tekstu. Nedavno je ispričao zanimljivu anegdotu. Znači daje sebi reklamu za to svoje. Pa novinari pišu o njegovoj anegdoti koja se sastoji iz toga da je on u svom selu u Livnu u 4. osnovne osvojio zlatnu medalju u stolnom tenisu, a u 8. ga niko nije dočekao u njegovom selu. Malo hoće da iskoči iz reklamice sebi da da. Ja za svoja uvjerenja živim. I nikad ne bi jedno radio, a drugo govorio. Posebno da pjevamo treće ili drugo. Da jedno govorim, drugo da pjevam. Baja Mali Nindža ne zna da pjeva, on samo zna da Baja Mali Nindža je stihoklepac i neko ko pjeva, a ne vjeruje u to što pjeva.